seu objectiu quin és? És tancar l'hospital, que d'aquí 2 anys aparegui, cada planta tindrà un nom en societat anònima, enterprise o corporation, i seran interessos econòmics darrere nosaltres. I aquí es seleccionarà el malalt, i el malalt que no s'ho pugui pagar es deixarà morir, com de fet ja està passant. Que no tinguis feina, que no tinguis sostre, això és el teu problema i per tant jo de pagar. Tengo la plena seguridad que todo lo que me está pasando ahora me iba a pasar. A mi hi ha mesos que em queden 50 euros per dia. Els aturats moren abans i especialment els aturats de classe social pobra. Nosotros podemos decir cómo va a ser la vida después de los recortes y la privatización. A on anirem si aquí no podem estar? Responsabilitzem el ciutadà de que la salut i l'assistència sanitària no és gratis. Res no tornarà a ser exactament igual com ho havíem conegut. És una guarrada el que ens ha fet. Jo no seré lliure fins que tots no siguem lliures. Si els 4.500 i escaig jutges que som a l'estat espanyol ens comencéssim a pronunciar de manera sistemàtica en contra d'aquestes retallades de drets socials, això obligaria, per força, el govern de torn i el Congrés dels Diputats a modificar aquestes polítiques. After 15 to 18 years of having enjoyed the patent life, they make a minor modification in that formulation of the drug and apply for another patent. That's not new or that's not invention, which Section 3 doesn't allow. But in the West, in the Europe and in the United States, this law is allowed. It's only the polymorph, the second generation, which Novartis is trying to get a patent in India. So Novartis approached the Supreme Court of India against the rejection of their patent application at the Intellectual Property Appellate Board. This is the court case that will determine access for everybody in developing countries. Why we fight is it's about my body inside here is going to affect if Novartis win. They start questioning Novartis that look, why your price is so high? It is an attack on the sovereign law of a sovereign country by a multinational corporation. That is clearly what it is. And the whole of the multinationals are behind them. It's not that they are just arguing for themselves. They may have paid the lawyers, I don't know. Warjuna ay samaya azif tem pa watu si an le ka jebe me batur me haratam de pamla way ya goma wam saka poñe auto paracetamol dambi me ibuprofen damba livakin damba vitamine manadin si injabati mbuto tore e wa fera rama zima tima rama wayang tondo ba le yam satima fa dang be quoi sino mana sondo to menga sanda mpana to sore de fo me awata ne ligide to rata auto ay on tara yakan ko fala mam ko de ne batito la wakat ni ne ban soko tun dum hati me yinga tan amina tira tirin ya rum tim ton dara me ibeo ke la afi yaklama ya la fi ni siga se gigante la pasan wi sempre ira wi ti bauti no kon koma wa yol sinandi ti soma mi be mi yen pam po yang tor balla wa ya soma ye ba po yang tor balla to pam yol si la koma no no chang tiwo yimi me ya soma Yula Tambura Jubairo, Mamla Dépôt pharmaceutique gérant Marame Tarkomba. Pour ça, nan type nigérique c'est sida ya nana et puis tima me ya soma. C'est nan un exemple voilà nera sentar pali. Tima rabo ya chloroquine ni paracetamol la sabana wa raka te aligidi payidi pisni. Alors que ça n'a yikin tu ni tanan tu tipa benga so ejuptu alanda darfa nunu piu taran va pana songe ligna na saibe. A luta continua. The struggle continues. Para que sejamos todos homens iguais. Onde está o enfermeiro? Quem paga o médico e quem paga os medicamentos? The health sector needs more money. How Mozambique is going to pay for health in this country? Es difícil, te viene alguien con 100 millones y decirle que no.
Las grandes empresas sobre todo vieron en la sanidad un lugar donde sacar tajada. No olvidemos que la salud es un negocio sin fin. O problema é que as multinacionais agora estão localizadas em paraísos fiscais. Agora nem pagam lá, nem pagam aqui. Ministry of Health and the government needs to answer very soon. Otherwise, the market will answer for it. Se as ONGs têm médicos, as empresas têm médicos, o sistema público não tem, como é que vai funcionar? Esta que é a prioridade do país. E se vocês não quiserem, então podem levar o vosso dinheiro e podem ir embora. Temos que tratar deste assunto, precisamos de ajuda externa e, interessantemente, a ajuda externa não ajuda tanto. Tem mais recursos do que o próprio Ministério da Saúde. Acima de 300 milhões de dólares americanos ano. Quem determina as prioridades ou as agendas de desenvolvimento deste país?